think you can tell. Need to get to trade. You're heroes for ghosts. Hard eyes for trees. Hard ass for a cool breeze. A cold comfort for change. Did you exchange? A walking power in the war. For a leader in the cage. Eso es una pasada. Vale, me parece bien. ¿Y qué tal de Luis? He subido hasta esto, he subido hasta aquí. Aquest avall és molt xulo, el de Luis, Hasta este he subido. però aquesta d'aquí és una passada. Pero morrano, vale. Jo pujo per aquí, faig així, pujo aquí i per l'altra banda. Hi ha un collet aquí. La collada, sí, sí, sí. Per aquí un dia me vaig posar malalt, eh? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. But have they found the same old fear? I wish you were here. Marque, tiramos Primero para así allá. y luego Sí, tiras luego ya así. la tiramos para allá. El camino sigue para allá y nosotros flanqueamos esta valle. Bueno, esta valle, Estamos por esta ahí. pala hay que ir flanqueando hasta Estamos pillar la para canal. allá, sí. Ese pedazo de dron. El camino es súper cómodo. Ese pedazo de Hola. dron. ¿Eh? Ese pedazo de dron. Ojo lo que hay. Palo de selfie. 250 metros. Sí, no llega a No, tú la debes 200. saber bien. Sí. De altitud. 200, ¿no hemos dicho? Dos. 2.200, quan? 2.256. 2.256. Ens falten fins a 2.900 i pico, no? ¿Cuánto? 34, unos 700 metros. Però l'estem veient aquí dalt, no? Bueno, aquí darrere, no es veu? Pero nada, ahora nos queda una palita así de 200 metros y luego a partir de ahí ya nos desviamos del camino de carros y tenemos que empezar a subir hacia la canal. M'ha sorprès no veure ningú al camí de carros de foc, Perquè el refugi està patadíssim. Ya. I tu ho saps molt bé, això, Sí, pues no sé, porque son unos dormilones. Supongo que están todavía despertándose. Me ha extrañado a mí también. Bueno, los de Ventosa todavía no han cruzado con tracks y estos no se han levantado. Pero yo creo que luego a la bajada sí que nos cruzaremos con bastante gente. Ara és molt habitual, trobar grups que estan fent el carros de foc,
el caballs del vent, etcètera, no? Sí, todos estos paquetes turísticos en la montaña. Bueno, es lo que toca, ¿no? Es verano, es el Parque Nacional y la gente quiere venir a disfrutar de la montaña. No sé si esteu d'acord amb mi, però només venir a veure això, només veure aquest paisatge que tenim al voltant, ja val la pena pujar fins aquí, no? Sí. Dani, tú que eres más de fondo de valle y de cascadas y de ríos, venga, va. Es que está tan emocionado que no le salen las palabras. Què seria? Què estem veient per aquí? Pelado de frío. Pues aquí agua transparente y precioso. Bueno, vegetación de Pirineos de alta montaña, mucho pino uncinata, aviesalva y luego pues eso, azaleas o rododendro y los pastos de alta montaña, Arándanos. gramíneas, arándanos, muy bien, Y regaliz. sí, también. Y ¿qué más? De daleras hemos visto, digitales purpúreas subiendo. Muñecas de vaca. Y lo más importante, granito, que hay mucho. Escolta, i aquestes muntanyes d'aquí, Josep Maria, que abans en parlaves, aquestes d'aquí davant, quines veiem per aquí? Joder, veus els Souvenics, veus el de Louis, veus el Morrano, una sèrie de muntanyes que és la paret que ens separa, diguéssim, de l'altra part del parc, que seria la zona de l'estany del Gento, del Sallent, de la part de la Vall Fosca, diguéssim, com ha dit ella, la part de la Vall Fosca. Aquesta barrera que tenim aquí és una barrera que s'ha de flanquejar amb carros de foc, se blanqueja pel coll del Deluy. Per mi és un dels estanys més bonics d'aquesta zona. És un estany amb una mena de península amb una aigua verda impressionant. Val la pena anar-hi i veure'l, i una excursió només dedicar-li a aquest llac. I res, i ara aquí darrere tenim aquesta muralla també que ens separa de la zona de Colomers, que és una autèntica muralla de granit, i si volem anar a la zona de Colomers, a la zona del Vall d'Aran, no ens queda més remei que travessar-la. Va el carros de foc, la travessa per al coll de Contracs, famós coll perquè ja sabeu que va tenir un accident un noi de TV3 que va perdre la vida. Són llocs que amb neu o boira són perillosos, ara mateix estem veient boira. Nosaltres hem d'agafar una canal que l'hem de buscar, que no és gens fàcil, i la boira ens posarà algun problema, però bueno, a poc a poc i en prudència pues, anirem fent. Eso, poco a poco, hasta la cima, ¿no? Bailando con Sarrios, ¿cuántos tienes de estos? ¿Del parque? Bueno, no tengo tantos como aquí nuestro compañero. Lo que tiene la fiebre de los 3000 es que te dedicas mucho a hacer 3000 y el parque lo tenía un poco abandonado, entonces empecé a hacer picos en el parque hace 2 años. Bueno, Subenuis de ¿Sabes, Yui. Sara? Te diré una cosa, ¿Qué? que como yo no soy de 3000, de hecho he pasado al lado de 3000 y no los he hecho. Hay unos picos que no tienen 3000 Ya lo sé. que son Claro, yo los he descubierto ahora, espectaculares. hace Espectaculares. 2 años, sí. Porque a veces subir un 3000 no dices, subir a, yo qué sé, al no sé. Carlit. No. Hay 215. Bueno, el Carlit es... No, pero te busco alguno de cutre. Alguno de cutre, Carlit no, como por ejemplo el Montcalm, ¿no? Sí. Uno cutre como Montcalm, ¿qué coño haces ahí en el Montcalm? O uno cutre como, yo qué sé, María es decir una burrada, Yo pero... no lo denominas cutre, hombre, al Sí, final son sí. 3000. Pero... Bueno, son picos, todos tienen su encanto. A Pero ver, ¿sabes qué si están en pasa? el listado Si oficial es estuvieras por en el algo. Himalaya podrías hacer cutres de 6000. Porque son auténticos... Porque no lo sube nadie. Sí. No, porque son picos Dani, sin ves a ninguna buscar un relevancia. violín, que pondremos aquí unos violines y los dejamos aquí con los 3000. No, lo que pasa que sí que es verdad. No, sí lleva razón, que hay Sí. una fiebre con los 3000 y siempre que vas a un 3000 siempre te encuentras a gente. Y sin embargo te subes a un pico de estos del parque y es raro encontrarse con alguien. Salvo que sea, pues eso, algún emblemático tipo Montardo, Punta Alta, que Punta Alta es 3000, claro, por eso tiene gente. O el Gran Duque de Colomers. o el Vienes, que Pedrera. está justo al lado del Punta Claro, Alta, pero tiene yo- una trepada guapísima. Pero yo cuando voy al Punta Alta hago el Comales Vienes también, claro. Ahí trepas, tienes el vacío de trabajo, te No tienes que busco jugar. solo los un 3000, poquito. también busco otras Ya me- cotas, ya me claro, imagino. pero Lo que sí. pasa es que sí que es verdad que hay una locura con los 3000, Es la que hay gente que ha hecho un 3000 y no ha hecho una cima de lo de su casa. Yo no, Yo he hecho las cimas de la de mi casa y luego he pasado a hacer 2000 y luego 3000. Per cert, deixeu-me recordar que aquesta ruta d'avui ens l'ha recomanat el Jaume Ramon d'avui. El Jaume és una, a part de bona persona, és un gran muntanyer, en coneix pràcticament totes aquestes muntanyes, i ell fa unes dècades va acompanyar
aquesta persona que té molt a veure amb el que avui tinguem els 3.000 més o menys catalogats, amb el Jan Visse, més conegut com el Nasi de Siurana. Sí, Siurana. Sí, Ell va vindre aquí, va estar avui, va estar diferents caps de setmana, el va acompanyar fins als Bessiberris, imagineu-vos, llavors l'home tenia 70 i pico d'anys, li faltava un ronyó, però el tio volia anar davant, O sigui que davant i ells darrere. Com tot nazi, no? No hauria voler tindre ningú davant d'ell. I el raro és que aquest home pogués viure al nostre país 40 anys tranquil, fins a la seva mort natural, sent un assassí en potència. No és una excepció, no és una excepció. N'hi ha hagut més, malauradament. Saps què passa, Josep? Que me fa ràbia inclús parlar d'ell, perquè crec que hauria d'estar ignorat i en què va fer una qualificació dels 3.000 s'hauria d'esborrar, perquè no és una persona que es meriti cap tipus d'honor de cap classe. Però aquí ara tenim un dilema, perquè llavors, clar, és a dir, a la muntanya hem de deixar el passat darrere o no? És a dir, tothom té un passat, tothom té una història, tothom té una manera de pensar. Això ho deia un dia l'Arceli Segarra, ens ho va dir a un dels programes, si un és gilipolles aquí, és gilipolles a 8.000 metres. Què passa? És a dir, que ara tenim un dilema ètic aquí, És a dir, que ara sí que podíem posar violins i de dir fins a quin punt cal deixar el passat darrere i quan ets muntanyenc no hi ha res més que... Només que un assassí de l'Holocausta, per mi, no té dret a cap tipus d'honor de cap classe, perquè va ser tan bèstia el que van fer que per molt muntanyer que fos, aquest home darrere tenia mils de morts a les seves esquenes i es va muntar el seu xalet a Siurana, segurament, amb molt d'or que va robar els jueus, es va muntar aquí a Siurana un palauet. Estem parlant d'ell, ja ho veus. Clar, estem parlant d'ell, però és que estem parlant d'una persona que no tenia que haver existit el temps que va existir... Va ser de la CFF Waffen, de la CSS Waffen, un dels membres actius amb l'entrada dels nazis a Bèlgica, documentat tot, perquè el Toni Orensans, el company periodista, amb aquest llibre ho va poder documentar tot perfectament. Què hem escoltat per aquí, ara? Què era això? No, que ja arriba el sol amb aquella muntanya. Estamos congelados, ¿no? I aquí anirem a esmorzar. Així que amaga el micro i no en parlem més. No he vingut a la muntanya, en sèrio, per parlar de nazis. Així que anem a parlar de lo que tu vulguis. Perquè té relació, perquè de fet van estar per aquí, els Bessiberris. Sí, però és igual. igual. Nosaltres estàvem a Bessiberris, recorda-ho, Bueno, però sexo, drogues i rock and roll. Per fi arriba el sol. Oh, que bé. Solet. Lateral. Sí, lo había colmatado. Había ido Ya. precipitando. Sí, Por ahí tenías todo lo orgánico. Claro, es como una turbera, sí. Ahora que ya entran calor. De vuelta. Ya veo llamar las grúas para sacarlo. Bé, companys, estem just a la vall del Contracs. El Contracs el tenim aquí al darrere. Un pic força conegut amb aquestes entrades. Li dona nom al coll de Contracs, coll que s'utilitza molt als carros de foc per atravessar aquestes valls, per anar de la zona del Ventosa i Calvell a la zona del Llong. Ara nosaltres el que volem fer és el Gran Tuc de Colomers, un pic que es troba just al mig d'una gran muralla que separa també la zona del Vall d'Aran de la zona de Boí. I bé, tot granit, són parets de granit, hem de buscar una canal que ens doni accés al cim, no serà fàcil perquè està tot bastant emboirat,
Però bé, ho farem a poc, ho farem en seny i espero que a la pròxima connexió ens trobem de la cim. Què et sembla? Doncs vinga, mengem una miqueta, que hem de fer forces i cap amunt. Bé. Com ho veus? Bé, home, bé. Bé. Administrant forces. Ara ja estem quasi al punt de desviar-nos, Quina boira, no? Quina boira. Però bueno, cada dia serà... Cada dia serà de carros que te lleva el stand de Contrax. 2.500. 2.500 más o menos, sí. Y ahora tenemos que ir buscando una de las canales que acceden ahí al cresterio. A ver si se levanta un poquito la nube y nos deja ver el camino. Iremos por donde subir. Es una ruta poco habitual, entonces no hay hitos. Tenemos que ir un poco tirando de intuición. Pues esto mejor, ¿no? Sí. Más aventurero, ¿no? Sí. De eso se trata. Primero tienes congestas aquí, ¿no? Sí. Aquí estan. Bueno, ja ho veieu. Mira quines vistes. ¿Tienes una foto aquí? ¿Tienes una fotaza? Hostia, con estos son... Estos son estos. Tenemos que buscar este. Vale, entonces... Este pequeño. O sea, si estamos aquí, estos los tenemos aquí arriba. Sí. Tenemos que buscar hacia el sur. Vale, pues mira, los Suroeste. tenemos... Sureste, perdón. Los tenemos justo, si vamos en diagonal, Vale, nos encontraremos sí, por abajo. si vamos hacia la hierba los tenemos que ver. O sea, ahora nos está marcando la cima, la diagonal es la cima. Vale. Norte está aquí, el norte está aquí. O sea, hacia el este. La cima está aquí, Hacia el justo noreste. aquí enfrente. Vale. Al noreste, ¿no? Vamos un poco, sí. Este, un pelín más. Sí, Sí. Bueno, ahora sí, tengo... Senyala la fita! Hi ha fita, no? El que pot anar a la cresta amunt també. Creo que para bajar está poniendo todo un poquito feo. A ver, ese collado se sube en un plis-plas. Poco a poco y mira, no tiene otra dificultad. ¿Qué vols, un camió televisivo? Re, home, re. Josep, ja estem a la base de la collada última ja que ens dona accés al cim. Però aquesta puta boira marxarà o no? No, això es pot tot el dia. Llavors l'únic que podem fer és en el moment que tenim visibilitat aprofitar, Sí, que seran segons. Espavilar, eh? Sí. Ara pujar al collat.
Lo voy a poner encima. Puede quedar ya subes hasta aquí. La manzana está bien. Sí, es que encima de meterse ese tramo Solo el tramo queda. es un poco empinado, pero luego vas bajando muy bien y ahí ya giras y te tiras a... Està enlloc. Mira, gel, eh? Creo que de aquí, ¿eh? Fijaros. ¡Lima! ¡Ole! ¡Ja, ja, ja!
can tell. Need to get to your train. You're heroes for ghosts. Hard eyes for trees. Hard air for a cool breeze. The cold comfort for change. Did you exchange a walk on par in the war for a lead role in the cage? How I wish you were here. We're just two lost souls dreaming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. We haven't found the same old fear. I wish you were here. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. We haven't found the same old fear. I wish you were here. ¿Qué? Vamos a hacer mi territorio Discovery aquí, ¿eh?